Om Swastiastu. Alit-alit kecunduk malih sareng ibu ring pelajaran bahasa Bali. Ring rana mangkin iraga pacang melajahit inde nyurat lontar. Sedurung ngelanturang pepelajahan, ibu jagi metaken. Napike alit-alit kuning napi nike lontar. Lontar wit saking kuna ron lan ental. Ron metegas don, tal metegas ental. Ental punike soroh wastan taru ental. Daun ental sane keanggen nyurat lontar dan tenje sane ngude sekadi sane keanggen mekarya penjor utawi jahitan seni lianan. Nanging sane sampun wayah. Daun ental sane sampun kepratenin tur preside keanggen nyurat pacang merupa sekadi puniki. Sedurung nyurat lontar, alit patut uning piranti napi manten sane keanggen ditatkala nyurat lontar. Piranti sane pertama inggih punika ental. Ental sane keanggen iriki medue ageng lebar lebihan 3,5 cm ngantos 4 cm. Tur dawannya nih wonten selai cm ngantos ke 16 cm. Abidang ental puniki preside kesuratin budang bading utawi bolak-balik. Tur suang-suang bidang puniki medaging petang garis. Rupan ental sane sampun preside kesuratin sekadi puniki. Sangkaning kahanan jagat sekadi mangkin, minap alit-alite suka utawi mewah ngarana ental. Nike ngamenang, alit preside nganggen lontar imitasi utawi tiruan lontar. Lontar imitasi preside alit karyanin nganggen buku tulis utawi buku gambar. Karyanin buku tulis utawi buku gambar punike sekadi wangun utawi bentuk lontar. Piranti selanturnya nih inggih punika pengerupa. Pengerupa wantah serana sane kaanggen nyurat ental. Pengerupa puniki wenten akeh sorohnya nih. Imbal pengerupa sekadi gambar puniki. Pinake tatakan nyurat, alit-alit preside nganggen dulang. Tur pinake tatakan tangan keanggen lungke-lungke. Sumanglene ritatkala nyurat lontar sane kegamel nenten jem mekisit, lontar punika preside kejepit. Piranti sane keanggen jepit lontar kewasanin pelikan. Nanging yening alit-alit enten medue pelikan utawi mewah ngolah pelikan, preside keanggen jepitan kertas. Risampune usan nyurat lontar, piranti pinih untar sane patut kesiagayang inggih punika tingkih metunu. Tingkih metunu moy guna sumanglene suratan ring lontar preside kewacen. Sane mangkin wau lanturan ring tata cara nyurat lontar. Sane pertama ambil potlot tur garisin bolong sane wentan ring ontal punika. Borong ring kiwa, ring tengen, miwah ring tengah. Nyurat lontar starte kuawaning saking kiwa utawi kebot nuju tengen utawi kenawan. Mangda uning sane cen kiwa sane cen tengen, alit-alit preside nguratiang bolong sane wentan ring lontar. Lantang bolong kiwa ke tengah starte bawakan kekining lantang bolong tengen ke tengah. Nike ngawinang sane cen jane bawakan nike dados kiwa. Cara sane lianan preside keanggen yening kekingaken lontar punike medue dawa sane patah. Uratiang garis-garis sane wentan ring lontar. Garis sane pinih cupit lebar kolomnya nih nike wantah sane megenah ring dhuwur. Sinah kiwa sareng tengen pacang nyesuaian. Selanturnya nih gamel lontar ring tangan kiwa tur pengerupa ring tangan tengen. Lontar sane kegamel mandel ring tangan ring asengki. Minekadi 3.
Imbenya sekadi ring gambar. Nyurat aksara ring lontar nenten je sekadi nyurat aksara ring buku tulis. Tangan sane ngamel lontar punike patut ketatakin antuk lungke-lungke. Tur lungke-lungke punike kegenahang ring dhuwur dulang. Nyurat lontar kekawitin antuk pemade. Tur kelanturang nganggen pengastawa inggih punike om awigena mastu. Rikala nyurat lontar, tata cara sesuratan nyani nganggen pasang jajar sambung, nenten je jajar palas, utawi nenten wenten spasi. Nyurat lontar kekawitin saking kiwa ke tengen. Tur nenten dados nyurat ring tengah-tengah lontar. Jining sampun puput, kelanturang antuk nyurat bilah sane wenten ring umpur nyani. Madingang lontar nenten je sekadi madingang buku. Sane bakte ke samping, nanging putar ke ungkur, tawi putar ke belakang. Yening kolom sane pinih cupit sampun menggenah ring bedur, sinah tata cara madingang lontar sampun patut. Yening wenten aksara sane iwang ditatkala nyurat lontar, aksara punika patut kepademan. Tata cara mademang, patut aksara punika dagingin suku miwah ulu. Dadosne aksara punika nenten peside kewacan malih. Yening sampun puput nyurat, lontar punika keselemang nganggen tingkih metunu. Yening sampun sami selem, ares kekedasin nganggen kain utawi tisu. Yening sampun sami puput lontar kesurat, siagayang benang kemong miwah jinah bolong. Benang kemong puniki keanggen ngikat lontar. Suluh lontar nganggen benang kemong manut urutan 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B ngantos lantur nyani. Tur jinah bolong punika pinake kancing nyani. Sane makin akeh pacentokan indek nyurat lontar minangkadi PSR lan bulan bahasa Bali. Alit-alit watak asa puniki pepelajahan ring rene mangkin. Dumugi napi sane kuodar wau preside mawiguna ring pengelimbak aksara Bali. Sane mangkin puputang antuk parame santi. Om santi santi santi